mu mujyi wa Uvira M23 imaze kuba yakora agace cyangwa se imaze kuba yakora nagacera oya ntagara agace imaze kuba yakora agace gakomeye cyane. Ese ibi bigenze bite? Ni nyuma yuko umujyi wa Uvira uri muragenda watakwa bikomeye cyane n'intare za Sarambwe cyangwa se na M23. Ese ibi bigenze bite? Ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi turagaruka mu minembwe iri joro asaga ku isaha y'isambiri n'igice intare za Sarambwe zikoze operation itazigera yibagirana mu mateka cyangwa se mu mitwe ya FARDC Abarundi ndetse na FDLR. Ese ibi bigenze bite? Nabyo ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko abasirikare baragenda batoroka ubwinshi bitewe n'inzara imwe bayizwa mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amafaranga bemerewe batarimo barahabwa. Ese bigenze bite? Nabyo ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Ikindi amakuru asoka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko rwose inama ikomeye cyane, bivuga yuko umugabo bita General Omega umukuru wa FDLR yamaze kubakira mu gihugu cy'u Burundi. Ese aya makuru naya nyayo? Ese ibi ni ibiki? Nabyo ndaje mbikugezaho 5. Nyuma yuko umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda uwo bita Jarika Habyarimana yamaze kubonana n'uyu ngo bita Omega baza kwa bavuga nayo ubujyanye n'imikoranire. Ese nabyo ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi turagaruka muri teritwari ya Masisi yamaze kuba iba isibano ry'urugamba cyangwa se ahantu intambara imwe iratsinda umugabo igasiba undi. Ese iyi ntambara imwe irabera mu tuwe duce? Nabyo ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi umugabo bita Kisekedi ashobora kuba agiye kweguza abandi bayobozi bakomeye cyane. Ese ibi nabyo bigenze bite? Nabyo ndaje mbikugezaho 5 kuri 5. Abarinda William Ruto bamaze kuba bahindurwa. Ni nyuma yuko umwana ucuruza cyangwa se ufite ibintu bitwakwita nk'ibingi bya takataka twakwita nk'ari nk'umuntu uzunguza ibintu yaje kwa mwataka ariko ubwo yagezaga ijambo abari bamukurikiye byahise bahindurwa ku buryo bukomeye bivuga yuko harimo uburangare bw'abamurinda. Ese ibi nabyo bigenze bite? Nabyo uraje bikurikirane 5 kuri 5. Nandi makuru yose nabagejejeho ndaje nyabagezaho 5 kuri 5 kuko uyu mugoroba baye maragenda habera ama operation adasanzwe cyangwa se ama operation arenze cyane. Nyaboneka niba ugeze hano kuri Chris Empire bwa mbere nagushikaza ko wakora subscribe ugakanda no kukazajya kugira ngo update zizaze kugeraho 5 kuri 5, like kugira ngo YouTube iduhe recommendation amakuru yacu abashe kugira kure cyangwa se abashe kugera ku bantu benshi. Ikindi ukone share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubikurikirana 5 kuri 5. Kanifuriza abanyarwanda bose muri rusange batuye umujyi wa Kigali ndetse n'intara zose nye umugoroba mwiza ndetse no kugira amahoro y'Imana. Abantu batuye muri Afrika twavuga nk'abantu batuye mu Burundi, abantu batuye muri Kongo, abantu batuye muri Tanzania, abantu batuye ahangaha muri za Kenya, abantu batuye muri za Uganda, abo bose mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Abantu batuye mu bihugu bye bitandukanye bya Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Amajyaruguru ndetse n'ubirengera bwaryo mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana bane namwe. Abantu batuye hirya y'imigabane cyangwa se hirya y'amazi magari twavuga nk'intara ya 5 ya diaspora, abantu batuye muri za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, za Italy, za Britain, aho hose mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana bane namwe. Abantu batuye muri Amerika kakatuvuga nabo ni kumanywa ko twe turi mu ijoro inaha akatuvugana rwose bo bibereye bibari ku manywa mu mirimo yabo ya buri munsi. Abantu batuye nka za Tennessee, za Texas, za Maine, za Indiana, abantu batuye za Los Angeles, California, za Boston, za Michigan, abantu batuye za Washington DC ndetse n'abantu batuye za Philadelphia hose babwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Abantu batuye muri Aziya mu bihugu biye bitandukanye twavuga nka za Thailand, twavuga nka za Philippines, twavuga nka za Singapore, twavuga nka za Ubuhinde, za Russia, za China, za South Korea ndetse n'abantu batuye ahangaha za Saudi Arabia na za Qatar hose mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. N'abantu batuye tutibagiye n'abantu batuye ku mugabane wa Australia mbasuhuza cyane mbabwira ngo jambo sana kwa munkurikirana. Ni ibintu by'agaciro cyane. Katurambura amakuru yacu ngiye wabategura amakuru ugiye no kwebagezo. Nitwa Chris, mbahaye ikaze kuri Chris Empire. Yes, kadutangiye mu mujyi wa Uvira. Muri uko amakuru nabagejeho nababwiye buryo ki umujyi wa Uvira umuragenda wataka ku buryo bukomeye cyane, bikagaragara yuko ahangaha ikisikaye cya FARDC bafatanyije n'abarundi baje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane hano muri Kiriba ndetse no muri iyi centre ya Warungu. Aka kanya tuvugana kuri iki cyangwa se kuri iyi sambiri asaga ku isaha y'isambiri n'igice intare za Sarambwe zigaba igitero gikomeye cyane simusiga. Bivuga yuko ari operation iyoboye n'umugabo bita Sultani Makenga, aho yamaze kwitegereza neza yuko natataka mbere baraza kumwataka bakamukubita bamuturutse inyuma n'imbere, kubera ko muri uko yuko ahangaha muri Sange ndetse na za Kabunambo n'ahangaha muri za Prendozizi hamaze ko hajya za FDL na za P5 n'abarundi ndetse na FARDC. Niyo mpamvu rero agabye ibitero bikomeye cyane. Bivuga yuko ashaka ku buryo ki yagaba ibitero mu mujyi wa Uvira rwagati kube yango azibe icyuho cy'abarundi bamwe baragenda basuka ingabo ku buryo bugiye butandukanye
banyuze muri kino kiyaga cya Tanganyika. Ikindi kandi ahangaha muri kano gace ka Kiriba bivuga yuko naho operasiyo idasanzwe yaje kubihabera bitewe n'igitero gikomeye cyane cyamaze kuba kigabwa ku ntare za Sarambwe. Bivuga yuko haje kuba hanatakara cyangwa se intare za Sarambwe zaje kuba zinatakaza abasirikare bakomeye cyane, kubera ko buriya abacumugani buriya ngo ntawusangira n'udakora. Kubera ko akaya tugana niba tuvuga yuko urugamba rwahuje FARDC, Abarundi, FDL, P5 n'intare za Sarambwe baba bafite amasasu, abandi nabo bafite amasasu n'imbunda. Urumva rero ntago habura bamwe bahasiga ubuzima cyangwa se ntago habura bamwe baba nk'ibitambo kugira ngo urugamba rutsindwe. Ikindi kandi ahangaha tubibutse yuko muri uyu mugoroba w'iteke 25 asaga ku isaha y'isambiri n'igice bivuga yuko ari operasiyo yiyoboye na mwenyewe Sultani Makenga cyangwa se aka General Sultani Makenga, aho bivuga yuko yari afite ubwoba cyangwa se yari afite amakuru avuga yuko nataza kwataka mbere kugira ngo aburizemo igitero gikomeye cyane leta Kinshasa ndetse n'Abarundi bafatanyije na FDL na P5 ndetse na Zabazarendo zose yagomba kuba yakubitwa urugamba rukomeye cyane aje kuba cyangwa se aje kuba abatanga agaba ibitero bikomeye cyane ku buryo bukaze cyane. Reka tujyanga muri tetwari ya Masisi byamaze kuba bigaragara yuko urugamba rudateze guhagarara habe na gatoya. Uyu ni umunsi ugeze kuwa 7 igisirikare cya FARDC bafatanyije n'Abarundi na FDL na P5 abo bose baragenda bagaba ibitero ku buryo bukomeye cyane. Ariko intare za Sarambwe nazo zitaryama umunsi ku munsi zamaze kuba zigarura kandi gace twavuga nkanga muri uyu musozi. Hari umusozi umwe bamaze kuba barwaniraho, ariko M23 twavuga nk'uyu musozi wa Bisunzu. Uyu musozi bivuga yuko Zabazarendo na FDL n'Abarundi n'abaFARDC bafatanyije bashaka kuba bawigarurira cyangwa se bashaka kuba babisubiza kubera ko intare za Sarambwe zamaze kuba zibigarura, ariko biza kuba bibananira bitewe na defense igisirikare cya FARDC cyamaze kuba gishyira kuri uyu musozi. Kwa ko barabizi nabo nibatadefanda uyu musozi bazagabwa ibitero bikomeye cyane mu duce bagiye bagenda bafata. Twavuga nka kano gace ka Kamiro ndetse na kano gace ka Gasenyi. Kano gace ka Gasenyi ni uduce M23 yamaze kuba yakwigarura ku rugamba rukomeye cyane yaje kubihanganamo n'igisirikare cy'u Burundi, FARDC, Gwazarendo, P5, FDL bafatanyije n'abacancuro babarizwa muri kariya gace. Ikindi kandi hanga muri tetwari ya Masisi muribuka yuko twabagejeje amakuru avuga yuko intare za Sarambwe zamaze kuba zizana reinforcement cyangwa se zamaze kuba zizana ubufasha bukomeye cyane buturutse muri bino bice bya za Fizi ndetse n'ahangaha muri teritwari ahangaha muri za Fizi ndetse n'ahangaha mu Minembwe bagiye bagabanya abasirikare bari hariya kugira ngo bajye kurwana urugamba rukomeye cyane. Baragenda bahuramo n'umugabo wamaze kuba habwa machine gun na leta Kinshasa. Uyu nguyu ntabwo muramumenyereye cyane cyangwa se muramuzi ibintu yakoreye intare za Sarambwe cyangwa se M23. Ikindi kandi bivuga yuko ahangaha leta Kinshasa yamaze kuba yemerera ubufasha bukomeye cyane za FDL ndetse na Zabazarendo zirimo zirabarizwa cyangwa se zirimo zirabarizwa muri teritwari ya Masisi. Bivuga yuko abangaba bamaze kuba bakemererwa umusada w'imbunda zikomeye, imbunda zirasakure ndetse n'amadrone kugira ngo bagende bifashisha ku rugamba barwanamo rwa buri munsi bahanganyemo n'intare za Sarambwe. Reka tubanga twekeze ahangaha inama ikomeye cyane yahujwe n'ishyaka riyoborwa n'umugabo bita Joseph Kabila bita Sovore Kongo, ryahuje abagabo bakomeye cyane. Bivuga yuko iri shyaka ryamaze kuba rihagurukira umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, kandi noneho abayobozi bari joininze n'abagabo bafite amafaranga ari mu gihugu cya Kongo, n'abagabo bafite ubunararibonye muri politike y'igihugu cya Kongo, n'abagabo bamaze igihe kinini hariya muri politike y'igihugu cya Kongo. Aho bivuga yuko rwose bamaze kuba babona yuko uyu mugabo nta keza ke, aho ashaka kuba yahindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize amatora ateganyijwe umwaka wa 2027 kugira ngo abone uburyo ki agenda akora ibyo ashaka mu gihugu cya Kongo. Ese ibi bigenze bite? Nabagejeje amakuru avuga yuko abangaba bari baje kuba baterana, noneho baza kuba bashaka uburyo ki bagenda bigarura ibice bigiye bitandukanye, ariko baza kuba bakumirwa bikomeye cyane n'igitero gikomeye cyane. Leta Kinshasa yaje kuba igenda ibagabo bamwe iragenda bafunga, abandi igenda ituma bagenda batoroka, ariko bamaze kuba baterana muri hoteli ikomeye cyane yahangaha. Je nkababwira baje kuba babona uburyo ki baza kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ku mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, perezida w'igihugu cya Kongo utoroye habe na gatoya cyane. Bivuga yuko ahangaha muri ishyaka bita Sovore Kongo ryamaze kuba rijoininga n'umugabo bita
Martin Fayulu uyu nta muntu utamuzi, uyu ni impirimbanyi ya politike y'igihugu cya Kongo urimo urarwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. Ikindi kandi hamaze kuba joininga undi mugabo bita Moise Katumbi, umukiri ufite amafaranga akomeye cyane hano mu gihugu cya Kongo, bivuga yuko ari we uhagariye ni ikipe bita Tupisa Mazembe, nta muntu utayizi. Uyu mugabo afite agatubutse hariya, bamaze kuba bikusanya bavuga yuko bagomba kuba bashyigikira umugabo bita Joseph Kabila Kabange kugira ngo ashake uburyo ki yakuraho mugenzi we wo bita Facibeto cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. Undi kandi ukomeye ufite n'amafaranga, bivuga yuko nawe ari impimbanye muri politike y'igihugu cya Kongo, uyu bamwita Auguste Kabunda. Uyu mugabo bivuga yuko nawe afite amafaranga kandi nawe ari impirimbanyi muri politike y'igihugu cya Kongo. Undi kandi nuwo bita Derise Sangana. Undi kandi bamwita Seki iri zina ryo riragoye mwoka byarana. Mazina y'abanyekongo yo kuyasoma bisaba kuba waraye uyameta cyangwa se waraye uyafata. Bamwita akomana y'isinejo. Bamwita Seti. Uyu bamwita Seti Kikumi. Uyu nawe ni umugabo ukomeye cyane wamaze kuba ajoininga rino shyaka rya Sovore Kongo ry'umugabo bita uwo bita Joseph Kabila Kabange kugira ngo bashaka uburyo ki barwanya uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi. Akose none nkoka byarama. Uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo none arajya he ko yamaze kuba yahagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Mu kanya makuru nabagejeho nababwiye umugabo bita uyu mugabo bamaze kuba atanga ikirego ku buryo bukomeye kugira ngo uyu nguyu bita Jean Marc Kabundi, uyu munyapolitike nawe aje yunga cyangwa se abangaba baje bunga mu magambo yamaze kuba atangazwa n'ubu bita Jean Marc Kabundi, bamaze kuba uvuga yuko Tshisekedi agomba kuba yafatwa agashyikirizwa inteko cyangwa se agashyikirizwa abashinzwe kumuhanara mu gihugu cya Kongo kugira ngo barebe uburyo ki bamuta muri kasho, bitewe n'uko igihugu cya Kongo arimo aragenda agumura abantu bagiye batandukanye. Iri shyaka bivuga yuko ahangaha bahuriye mu hano muri inzu yo kwa Munima House, bivuga yuko ihegereye ahangaha muri Kisangani, aho bamaze kuba bahura ku buryo bukomeye cyane, aho bafitanye inama ikomeye cyane yo kwiga uburyo ki bahirika mugenzi wabo Facibeto cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi. Amazina yose mbaze kumabwira ni amazina akomeye cyane hano mu gihugu cya Kongo, avuga rikijyana muri politike y'igihugu cya Kongo. Bivuga yuko rwose uyu mugabo nawe yamaze kuba yikangamo ku buryo bukomeye cyane 5-5. Ikindi kandi bivuga yuko bano bagabo bamaze kuba bamushyiriraho nawe mandadari, ni nyuma yuko uyu mugabo nawe ashyiraho mandadari yo kuba umugabo bita Joseph Kabila Kabange azafatwa cyangwa se cyangwa se uzamufata azitwa akanahembwa ku buryo bukomeye. Reka dukomeze amakuru yacu ahangaha avuga yuko ariko mana y'isi n'ijuru sinkubeshye, ibitero bikomeye cyane ahangaha muri Kisangani byamaze kuba bifata indi ntera. Amakuru nabagejeho kare yamaze kuba agaragaza yuko M23 yamaze kwigaba ibitero bikomeye cyane. Akagaya tuvugana leta ya Kinshasa imaze kuba yatangaza amagambo akomeye avuga yuko hari ku kigo cy'indege cya Kisangani ibimaze kwangirika ari byinshi cyane, ndetse banamaze kuba bapanura bagenda bazenguruka kino kigo cy'indege cyamaze kuba gifungwa kitamo kirakora ubu bitewe n'ibitero bikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze kuba zigabwaho. Bimaze kuba bitangazwa n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa wa leta ya Kinshasa uwo bita Patrick Muyaya, amaze kuba atangaza amagambo akomeye avuga yuko rwose M23 yabashotoye ku buryo bukomeye cyane nabo bagomba kuba bayisubiza. Ariko bibaye ni nyuma yuko ibitero byibasire mu duce tugiye dutandukanye intare za Sarambwe zigenda zigenzura. Ahangaha rwose jewe nahita nterera isari umugabo bita Sultani Makenga, kubera ko aka kanya akoze ikintu umugabo wese yakora, umugabo wese rwose yakora. Reka tubango twerekeze ahangaha muri teritwari ya Rubero. Muri teritwari ya Rubero nabagejeho amakuru avuga yuko igisigaye cya UPDF cyamaze kuba gitezamo. Aka kaya tuvugana Mayi na FARDC bagabwe ibitero bakubiswe n'inkuba muri ijoro ry'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026. Bigenze bite? Igisigaye cya FARDC Special Force y'abahigo ifatanyije n'umutwe wa Mayi na FDL ndetse na za P5 zamaze kuba zoherezwa hariya, zamaze kuba zigabwaho ibitero ku buryo bukomeye cyane bidasubirwaho.
ni nyuma y'uko abangaba bashatse kuba bagenda bigarura uduce dutandukanye twavuga ngo uturere twa za Shingisha n'uturere twa Arimbongo ndetse na za Kayina ahangaha ndetse bamaze kuba bakubitwa ku buryo bukomeye cyane intare za Sarambwe zigabyitero simusiga. Ni nyuma y'uko leta ya Kinshasa cyangwa se igisirikare cya FARDC cya Special Force y'abahibu bafatanyije n'Abarundi bafatanyije na Mayimayi ndetse na FDLR baje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bikomeye bimwe birazwa muri kano gace ka Kayina, bitewe n'itangazo bari barahawe n'umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya Kongo uwo bita Jules Mbanza. Yaje kuba babwira yuko badahetse amashaza bagomba kuba bagenda bakarwana umuhenezo bagashaka uburyo ki bagaba ibitero ku birindiro bikomeye cyane bya M23 birimo birabazwa hariya muri kano gace ka Kayina. Ariko ibintu bibayeho nyaboneka si ibya hafi hano kubera ko bakubiswe izakabwana ku buryo bukomeye cyane. Kamanze mfata ku mazi nyaboneka, ibintu ntago biba byoroshye habe na gatoya. ngayo nguko ibintu bibaye rwose kuri izi ngabo za Kisekedi ni ibintu bitari byiza cyane, ariko twavuga yuko ari insinzi ikomeye cyane kuri M23. Reka dusoze amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi nabagejeje amakuru y'uburyo ki abasirikare baragenda batura ku bwinshi aka tuvugana muri iri joro hamaze gutangazwa abandi bamaze kuba batoroka. Ese ni ikihe kibazo kiri mu gihugu cy'u Burundi? Amakuru muri mu gihugu cy'u Burundi y'umuntu wanjye uyama avuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba gihagarika guhemba bamwe na bamwe kubera ko amafaranga umugabo bita Neva yamaze kuba yayafata yajyana kuri konte ze ziherereye mu gihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Ari nabyo birimo biragenda bigaragara birimo bigenda cyangwa se ari izo ngaruka zimo ziragenda ziba ku gisirikare cy'u Burundi. Ariko ugasanga leta yagiye itangaza ngo bashimuswe, ngo bagiye ngo bashimutwa. Ibyo ni ibihuha bikomeye cyane. Leta y'u Burundi yamaze kuba yabona yuko kino kibazo cyamaze kuba kinane. Aka tuvugana asaga ku isaha y'isa 2:56 hamaze kwasogurwa itangazo rikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi gitangaje amagambo ko bavuga yuko uzafatwa ageze kuba yatoroka azajya yicwa. Ni nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu gisirikare cy'u Burundi hagiye havugamo ibibazo bigiye bitandukanye, twavuga nk'inzara irimo agenda ibazwamo yuko abasirikare baragenda bafatwa nabi, yaba bazwa hano mu ishyamba rya Kibira, abari hano kuri uyu mupaka ahangaha ku mupaka cyangwa se ku mupaka utandukanye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ahangaha mu Kirundo. Bivuga yuko rwose nta biryo bafite ndetse nta n'imiti, n'abemo baragenda bakomerekera ku rugamba. Tubitse yuko buriya abemo baragenda bakomerekera mu gihugu cya Kongo bemo barazwa bagahita bavurizwa ahangaha mu Kirundo ndetse no mu Kibira kugira ngo bagende bakurikiranwa ku buryo butandukanye. Ariko mu by'ukuri amakuru asohoka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko abangaba bemo baragenda barangaranwa ku buryo bukomeye, ari nabyo bemo baragenda bibatera kuba bagenda batoroka. Ni nyuma yuko ibiryo mu gisirikare cy'u Burundi bidahagije. Bivuga yuko umusirikare w'u Burundi bano bemo baragenda batoza zino za FDLR ndetse n'izi za Mayimayi n'izi za P5 zimo zabazwa hano mu Kirundo ndetse no mu ishyamba rya Kibira. Abangaba nta biryo bafite, aribyo bagenda bitebe batera kuba bagenda batoroka ndetse nta n'ubuvuzi nta n'amazi bafite. Ikindi kandi barimo barakora urugendo rukomeye cyane bitewe n'ikibazo cya essence kirimo kirabera hariya cyangwa se cyabaye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Byamaze kuba bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi nta essence n'imwe gifite. Ikindi kandi bivuga yuko amafaranga agomba kuba yahabwa abantu barimo baratoza zino FDLR ndetse n'abantu bakomerekeye ku rugamba yamaze kuba yakenyerwa n'umuryango wa Neva. Ari nabyo bimwe bagenda biteza impungenge cyangwa se bagenda biteza amacakubiri ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye hariya mu gisirikare cy'u Burundi. Ikindi kandi reka mbijyane n'ayo makuru, umugabo bita Evariste Ndayishimiye amaze kuba yavuga yuko agiye kuba yakora izindi mpinduka zikomeye cyane. Ni nyuma yuko mu gisirikare harimo haragenda havuga yuko harimo cyangwa se harimo abafite intege nke, ariko se wabura kutagira intege nke gute ukora udahembwa wohezwa ku rugamba. Ikindi kandi bivuga yuko abasirikare batangiye kugenda bigumura batangiye kugenda babaza ikimo kiratuma boherezwa mu gihugu cya Kongo, cyane yuko barebye cyangwa se bicaye bagasanga icyo barwanira nta na kimwe, cyane yuko n'amafaranga bemererwa nayo bahabwa. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye ari mu bayobozi bamaze kuba basinyirwa amadolari cyangwa se amamiliyoni y'amadolari akomeye cyane na leta ya Kinshasa.
byamaze kuba bigaragara yuko rwose uyu mugabo yamaze kuba yakenera ku mafaranga y'abasirikare, noneho aza kuba yafata ayaha umugore wo bita Ndayubaye Ndayishimiye Angelina, ayajyana mu mabanki akomeye cyane abazwa mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, aho ibintu byamaze kuba nawe bimuberera agatera nzambe. Na afite ubwoba n'inyuma y'amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2027 niho amatora ateganyijwe ari mu gihugu cy'u Burundi agomba kuba yabera. Ikindi kandi uyu mugabo nawe yamaze kuba agenda harura inzira, kubera ko arimo aragenda afunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akagenda ashyiraho abashaka b'imbamutima ze kugira ngo amatora naba azabe yarakoze icyo bita cortege cyangwa se yarakoze urukuta rutamenerwamo habe na gatoya. Kambashimire mabwira ngo mugire umugoroba mwiza, abari igeze mu rugo bageze ku mafunguro mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, kandi nyaboneka mutange like cyangwa se mumpe like kuko bitwara amasegonda kugira ngo amakuru yacu abasha kugera kure. Mukore subscribe ndetse mukane no kukazojya kugira ngo update zose zaze bageraho 5 kuri 5. Ikindi mukoresha ndetse na comment kugira ngo amakuru agezweho kandi yizewe muzajye muyakurikirana kuri Chris Empire. Reka babwira ngo mugire umugoroba mwiza, ibyo murimo byose ndetse n'abageze mu rugo mugire amahoro y'Imana. Ciao ciao, nakagaruka.